ام دیر کەین ji Rûsya taybetî jî behsa peywendiyên nêvbera Tirkiye û Ewropayê bikîn weke diyar serdana Wezîrê Derve Tirkiye ji bo Brukselê bê encam dayî bûyîn el ser karvedanên vê serdanê jî taybetî jî bê encambûna vegerîna Wezîrê Derve ve efkarê me Ömer Sönmez ji Enqereyê bawekî rastexû gelme dibe. Ömer ev demê te baş. Wisa diyar be bê encam bûyîne. Lê hem AK Partî hem jî aliyên diniyên siyasî taybetî jî çi karvedan hene ser serdana Wezîrê Derve ji bo Brukselê û ew behsa bê encambûnê jî çawa behs dikin. بله دم باش شوان وکی کو تک و دمکی کو حکومت ترکیه هول دد کو لګل یکتی اروپای پروسه کنو هیام کنو بده د سپیکرن د چارچوبه د جی وزیر کارندر و ترکیه مولود چوشول خو یکم سردان خویا در ولایت یا سالانو جبو پورتکیز پک انه بو کو پورتکیز نه سروکاتیا هیام یا یکتی اروپای دک او د 21 و 22 دی چلی د جی سردانا بروکسل کربو وزیر کارندر و ترکیه مولود چوشولو لګل برپرس رایدار یکتی اروپای او هر وا پارلمانتو اروپای جی هن حفدیتن ام پک انه بو حتی و گاوی مخالفت ترکیه دربار سردانا چوشولو د تو د خویانی او هلوسته ک دیار نکری لبله لګوري پسپوران حکومت حول ددک بوان حفدیتن و سردانان پیشیل اگر گماروین یکتی اروپای بگره وقت زانین د 25 و 26 آدار دا و لوتکه یکتی اروپای بیت انجام دان و د لوتکه دا جی و اگر دورپیچ و جزاکرنن ترکیه جی بیت روجه و لګوري هم پسپورانجی گر ترکیه هن هیامک نو هیامک رفورمان ند د سپیکرن اگر ک بلندکو و ترکیه جالی یکتی اروپای واجی بیت سزادان نه د حفدیتنا مولود چوشولو لګل راپورتوری ترکیه یکتی اروپای امور را اف هفدیتن گلک گرینگ بول لورا امور پشتی هفدیتن خویا لگل چوشولو جمدیا که اوروپی را آخوی بیانات که هفپیوینه که دا مدیا اوروپی و دوی هفدیتن خدا جیگوت کو دوی هفپیوینه خدا او لبندینن کو ایدی ترکیه هم پنگاوین بربچاو باویج هم پنگاوین درباره رفورمان دار به تایبەتی جی رفورما دارازی و درباره مافی مروانده هم پنگاوین گرینگ باویج امور دبیج درباره صلاحالدین دمیرتاش و عثمان کاوالا و هنگرتیان سیاسی دا جی من و مجارجی لگل چوشولو گفتگو کر و من داخوازو بندواریین پارلمانت اروپای من جه چوشولو را گوت چوشولو جی وانتشتا نوت گرد وانتشتا قید کر و گوت کو نهال ترکیه و درباره پروسه رفورم پاکتا رفورم داجی هن گفتگو بردوام دکن و دروژن به داجی ترکیه وانتشتا بخه مریت لالیه دنجنها ترکیه انقره جه اروپای چند تشتان دخوازه ادخوازم به سه چار خالان وان و بیجم مولود چوشولو جی ده هفپیوین خوین لگل مدیا ترکی داجی وانتشتا گوت نها یک ترکیه دخوازه کو ایدی لگل یکیتی اروپای وگره روژه پوزیتیو یا دویم دخوازه پیمانا پنابران یا کو 2016 دا لگل یکتی اروپای امضا کربو اف پیمان بیت روزانه کرن و اروپا جی لگوری و پیمانه آلیکاریا مادی بده ترکیه لالیه دنجی یک جمجارن کو ترکیه هر دایم تینا روژه و اوجی سربستیا ویزهیه و هر وها یکیتیا گمرکیه کو ترکیه دسپیک داجی و یکی تم دخوازه چوشولو دبیجی هر چقاز دجوار بخویجی دوی دی یکیتیا گمرکی و سربستیا ویزیجی بیتا جیب جی کرن لالیه دن جی یکشم جارن کو چوشولو جبو مدیا ترکیه آنیه زمان او جی او کو چوشولو دبیجی هیویا ترکیه او کو جی اروپایی ایدی پشکری و آلیکاریا جبو یپگی جی روژاوای کردستان جی بیتا قد کرن نه ابدا خوازین ترکیه جبو یکتی اروپایی هیه لگوری پسپورین پیوندی ناف دولتی جی هن داخوازو بندواریین اروپایی جی ترکیه هنن او جی اون اروپا دخوازه کو ایدی ترکیه وگر سر نرخین اروپایی ترکیه وگر سر نرخین اروپایی به تایبتی د مافی مرواندا د دموکراسی دا و د رفورمن داراز دا جی هن پنگاوین بربچاو باویجی و د دسپیک دا جی ترکیه پابندی به بریارن دادگاه مافی مروان اروپایی بکه کو لگوری پسپورانجی اف یکشی به بریار صلاحالدین دمیرتاش و درکه و خود دیار بکه لبله حکومت ترکیه رایدار و برپرسین حکومت ترکیه دبیجن کو
ئەوێ پابندی بە بریارên دادگا مافê mirovan Ewropayî nekin lê belê laliye din jî berpirsên Ewropayî dibêjin ku Tirkiye endamê Konseya Ewropayî û neçarê ku biryarên Konseya Ewropayî jî cî bi cî bike kad rojên bêda wê pêwendiyên Tirkiye û Ewropayî ber bi kuva biçe wê Tirkiye kîjan pêngava bavêje bi rastî ev yek jî wê hem di siyaseta navxweyiya Tirkiye'da jî hem jî ji aliyê Ewropa û cîhanê ve jî wê herî zêde bête nîqaşkirin. Tamam. Ji Enqereyê hevkarê me Ömer Sunmaz bu ki rasta xwezanê redan zor spas bu Ömer. Em ji Enqereyê berev Diyarbekirê ve biçîm taybet